Welcome bafethu siyanibingelela namhlanje sanibingelela. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If kukuthi uyaqala ukuyibona le channel, awungenzela njena ke bafethu. Please do push the subscription bell ngobuningi benu ukuze njalo Dr. Mzizi esho ukuthi usefuna ukukhipha i-video ubone nje nge-subscription bell sikhuphuka njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha siziyakhala omkhulu useyayikhipha i-video. Mina ke bafethu Sipokase TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngobusuku lakho lokugcina ngiphethe indoda enkulu namhlanje uDr. Mzizi. Ngizothetela udokotela abengelela abalandeli bakhe abayibukayo le channel kanye nawo wonke umuntu omlandelayo udokotela ngicela ubengelela wonke umuntu oyibukelayo le channel mkhulu. Siyabengelela kubabukeli be Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani mkhulu wami? Siyaphila khehla kunjani kuwe? Ngabe siyaphila mkhulu. Mkhulu wami uyazi ngomuntu ubuzayo mkhulu ngithe ngifika la egcekeni mkhulu. Sabona mkhulu abantu mkhulu abaningi. Sabona mkhulu abantu bephuma emfuleni mkhulu. Ngisacela ungichazela mkhulu ukuthi njalo masifika la ekhaya mkhulu hlezi sibona ukhide lemoto especially mkhulu makuyisabatha. Ngisacela mkhulu ukungilandisa ukuthi kwenziwa yini mkhulu wami. Bekwenze njani namhlanje? Yebo khehla la. Bahamba ngayo khehla lami impilo empumelelo. Abantu abaningi khehla lami ngifuna ukuqamba amanga. Kuliwa yona impi yokuphumelela. Kwabanye basizimpini ezihlukahlukene, abanye izimpi zamathenda, abanye baphanta ngendlela ezihlukahlukene. Engeke sazisha abanye bakhala ngamabhizinisi. Njalo abade begcwele la banamabhizinisi kakhulu. Abanye banamasaluni, abanye banamathave. Ngibona ke khehla lami labantu siyolwa nabo izimpi. Ngibone mkhulu ngoba phela ngeke ngimushe ngegama kodwa ngibone umfowethu othize la efike ezolanda intambo ibithanda kuba mhlophe mkhulu. Ngisacela nje ukusikhumbuza ukuthi lezi intambo ezimhlophe mkhulu ezani mkhulu lezi engiyibukayo njengamanje mkhulu. Yebo khehla lami le ntambo ezimhlophe khehla ingcweba lezi zalabantu abazalwa bembethe labantu abaphupha amanzi njalo. Yes mkhulu. Lo muntu ohleze nezinkinga nje into zakhe ngathi ziyalunga zingalungi. Uvukelwa izitha njalo uthola nasemsebenzini uhlala ngezinkinga ujikilwe nabantu ozwana nabo njengabangani nabantu othandana nabo banalozo zinkinga umuntu ophupha amanzi njalo noma uboleka umuntu imali bese usuthi uyayifuna uyakujikela besitha kuwe nomuntu owamsiza phambilini bese senotho wena sokuthi uyocela usizo akakusizi kuba njalo khehla la moza lo wembethe kuba nalozo zinkinga le ntambo okilwa lozo zimpi ngithetha lo locala khehla inika amandla ukuthi ukwazi ukuthi mowenza izinto zenzeke. Ngoba phela mkhulu mawuzalwa wembethe ngisho ngaba na inhlanhla kodwa lento uyihamba imlimazo umuntu especially ngisho nasemsebenzini ungagcina uzobona usuxosheka ungazi ukuthi kwenzakalani. Injalo khehla le ntambo le khona ubuqile esebenzile khehla obujule kakhulu moze uthatha le ntambo sesigezila kunokhambo ufika uludla insuku ezintathu lapha ekhaya ulimisela amakhandlela amabili ulishaya ulikhulumise lokhamba njalo ngo4 ekseni udosa ingwebe yalo kathathu ukhe ngemaga uthele endishini edinga amanzi ugeze ngayo. Mangizothatha le ntambo. Noma uthathe le ntambo so ifaka ukhalweni. Yebo mkhulu. Into enjalo khehla. Mkhulu wami ngicela sike singene kwisihloko senamhlanje sike siqhubeke kwisihloko senamhlanje sike sakhuluma ngaso phambilini. Kodwa kwasho ukuthi abantu abagculisekile ngaso basafuna ukwazi kakhulu ngaso isiphakamo sendoda emnyama. Yebo khehla la. Yes mkhulu ngisacela sike sijule sike sibalandisa abantu ngoba ngathi sibe nezinkinganyana mkhulu noma ngazi singayibiza ngani kodwa kube nento ethize nje ebeyenzakala ngayo le ndoda emnyama ebesifuna ukuthi siyichaze la emoyeni mkhulu. Ngabe usiphatheleni namuhla mkhulu wami ngayo le ndoda emnyama? Yebo khehla abantu abaningi khehla bafika phambilini angithi sasikhulume ngale ndoda lo uTolika leyo ukuphakama ngedlozi khehla indoda enkulu le emnyama uMantindane le eqitshwa emsamo kubuyena eTolika elidlozi mawuthi ufuna ukuphakama yonke inhlanhla ize kuwena edlozini konke ukuhle ubukhazikhazi bilethe kuwena. Yebo khehla abantu abaningi bafika khehla ngoba ngangishilo naphambilini ukuthi umuntu okuyena ukhiye makuliwa lempi iyo le ndoda lemfishane emnyama. Ngasho ngathi mina anginawo le ndoda emnyama mina nginekhubalo kuphela ngiligayile lobuqili elihambisana nempepho omoshisa impepho. Kodwa umuntu okuyena onalento umunye umadala okwePortshepstone endaweni yaseMzombe zafika ke insizwa ke khehla la. Sahamba sangumadala ezinye zaba nenhlanhla zafike zayithola abanye bafike lapha abasiniswa ingoma njengoba ngangisho khehla lami bafike basiniswa ingoma athi umadala hayi ngiphathele ugoloko ngosuku oluthize uthola mina sengiyibusiness kodwa angisakwazi ukumphelezela
ngoze sefone ebusuku ethi hey mkhulu ngile ngihleli lokho lo muntu uvele wahamba wakhaphela inkomo wahamba wathi usinkomo edlelweni nanamanje akabuye omunye athi uvele wahamba wathi uye edolobheni akaze abuye lo muntu izona ke khehla lami izimo ke ngihlangabezeni nazo ngaze ngagcina ngihambile khehla ngaya kuyena ngayohlala naye phasi ngoba naye inkunzi malanga ngijule kakhulu ngakhulumisana naye washo wathi hayi zikhona lensizwa manje zisancane zikhona amachwane nawo saphemba manje ngiyabona ukuthi mina ngizamlimaza sengimhlasele ngazi ukuthi unesikweleti nesithize manje sengilwa naye akanandaba yena nemali mangithi ngimzela ngendlela ukuthi ngiza nemali nazo lezi zinto zimsiza kakhulu njobe nemfuyo enezinto ezihlukahlukene abhizi ngazo maye mina ngenze ngazi ukuthi unesikweleti wasehlala phasi ngoba indoda sesike segaya kakhulu salihamba lo hambo lomnyanga na yasha athi hayi indlela elula yena azangifundisa yona kunemkhovu le yemvelo ehlala entabeni manje mkhulu mawusuthi imkhovu yemvelo ngisacela ungilandise lapho yini imkhovu yemvelo ukhona ke hlala imkhovu yemvelo ehlala entabeni endaweni ihlala emaweni endaweni enewa amawa la amakhulu asemakhaya la wafice nanenhlaba yazi inhlaba ihlahla zenhlaba enemsindo khona yenyoni enamafokozi amahlathi amnyama wasiye ngiyalela kwathi enye indlela efaye ngenze ngayo mina fe ngihambe siyocupha yona lemkhovu yemvelo emaweni manginewa ngakini noma kunamawe ngikwaziyo wasengitshela ukuthi kumele siphathele mapha amakhubalo yizini efaye siyiphathe masifuna ukubamba lemkhovu le yemvelo yebo mkhulu sahlala phansi sajula ke naye wangitshela ke lonke usiko lokuhlambulula siukhiphe insila yentaba ngoba lo mkhovu nawo mongena la uzofika nensila yasentabeni ufike wone la phakathi kwekhaya wase ukona ke ngeke sachaza kakhulu ngoba abantu bagcina sebethuka khehla lami wathi sofika lapha sibheka ihlathi elimnyama eliyifokozi eduze waliwa sifike senza amasi endishini enemene emhlophe indishini enemene ikwazi nemene ukuzinto lamasi lawa siwafaka amakhubalo phakathi sifaka incotho nodakwa nenye into engeke ngayisho sifake khona nesilwane esithize esizosika sibeke nekhanda laso lapha izofika lento izoyidosa lento iphunga lamasi wezwa kusho kuthiwa kude kanganani indlela wathanda ngayo izofika la ibhayizi ifika iwadle lamasi idakwe fike sobheke ekseni la so ifica idakiwe sishaye noma ngepipe lensimbi siyibulale bese siyahlambulula ngosiko oluthize ke sesiyabuya ke siza nayo siyahamba nayo ke bese sihlambululile lapha emfuleni usekuyiyona ka uyigciba lapha phakathi kwekhaya okuyiyona ezovuka intolike elidlozi into enjalo khehla manje mkhulu njengoba siyoyilanda lapha ehlathini mhlambe lokho ngingakwenza yini mhlambe ngizenzele noma ngidinga ugobela othize ukuthi angisize ukuyulanda lo mkhovu wemvelo kuyaphoqa khehla lami ukuthi uthole mina ngikulekelele ngokucupha ungaya kodwa kobhekela uma ufika kugcwelele esigodleni ungahamba uyobhekela wedwa uma ufika umbono uzomfica edakiwe lapho ubuzongitshela fisa uphahlaze ke siushaye ngepipe lensimbi noma ingane ekhaya subulala ngoba uyakwazi noma ule tavern abantu bengangeni ufika ugqibe lapha esangweni tavern yakho ukuthi kugcwala ubusuku nemini wona ozovuka ulanda abantu la wena uzofika nje lapho ushaya ifi ukhuluma uthi kusile ndoda hamba balande emagumbeni amanomhlaba bafike bejabulile noma unesonto uyakwazi ukugqiba esangweni angithi ufuna kungena abantu lesangweni esontweni lakho ufika ugqibe lapha esangweni wona ozolanda abantu bagcwale lesontweni utshele futhi uthi awunika abantu ukuphila mefika umuntu egula waweqa la athola ukuphila into enjalo khehla iqili leli ningahlulwa yilutho ngabe mkhulu akungithi ngiyinyanga ngingakwazi ukuyigqiba le ndoda phambi kwesigodlo sami ungakwazi khehla lami ukugqiba nalesigodlweni ngokugqiba kuqhubhe phakathi esigodlweni kunjalo khehla masihamba mkhulu ake ngithi nakho ke ngisithathile isinqumo ngithi cha mina Dr Mzizi ngiyayifuna lento ngicela ungisize mkhulu ungikhaphe siyolenza lolusiko uthi kumina mkhulu lento ngizoyibona ngamehlo ngosiyibona iphila kunjalo khehla makunendawo yangakini nemgede namawa zikhona lezi zemvelo khehla la mama siwathanda kakhulu iwezwa ngephunga nale ikhanda ke la lesilwane sosibeka leduze kwamasi ifike idle
sijabulela nale khanda leli sisuke silibekela lale nyamazana engeke sayisho ngegama ngesikwazi ukusho konke khehla lamasi lawa ahlala evutshiwe la ungabeka nesinye isigubhu eduze eduze kwalendishi izofika ithi iyadlala idakwe sesifika thina sisiyiphahlaza ke manje seyidakiwe sesihamba soyihlambulula senza lo siko lo lekufanele silenze kuyo sesiyayisonga ngesaka noma ingeshidi soyifaka emotweni seyiye ekhaya ke lapho iyovuswa khona ke ngovuka seyombelwa umsamo sesifaka amakhubalo ovuka nensila zengane zakho mawukuthi ke endaweni osebenzela kuyona ibhusha noma ushisa nyama sesoyifaka manje sinika ama direction manje ukuthi sifuna ilanda abantu ubusuku nemini lento mkhulu njengoba uthi ngizofaka izinsila zeingane zami senzela ukuthi nesizukulwane kunjalo khehla noma uhambe emhlabeni isali isebenze enganeni zakhe iconnect nazo ingane zakho makhona esezizelo ziyala ukuthi zithatha izinsila zazo zifake lamathambo la kuze lento iphile la ekhaya noma kuthiwa niyathutha siniyahamba nithatha lamathambo namba nawo niyaphahlela ngosiko lakho niyabikela ukuthi hayi sesiyahamba manje sesiyoqala kwenye indawo umsebenzi into enjalo khehla mkhulu lana kuke kwaba nombuzo mkhulu ebengicela ukubuza la mkhulu ukube nomlandeli ekuthiwa ubabalwa thunyiswa yebo ke uthi ubabalwa thunyiswa la kuthina mkhulu ku Dr Mzizi TV uthi lesiya owasinika le ntombazane isithwalo sedloze lapha wengavumelekile ukusiza abantu bomndeni ngemali saphelela kuphi ngeke ngikwazi ukusho ukuthi awukuliphi ihlelo kodwa ubabalwa uthi mkhulu wanika intombazane isithwalo lesi kodwa imigomo yakho kwakuthiwa akavunyelwe ukusiza umndeni wakhe ngemali sasagcina sisenjani mkhulu ngalelo daba mkhulu khehla lami lo ntombazane sayithetha lolo cala sayenza khona into esayenza nayo yafika sahamba salithetha lolo cala kwanento esenzayo kwale yabe sishisayo lenyama leshiswa ingafakiwe usawoti ishiza ibamalahle kube nendlela esiyenzayo lensizi yayo sithetha lolo cala leli yalenza yentombazane khona iphuthe ayilenzile izikhiphile nabangani bayo begqokele izinto lezo all white yabo lento yamantombazane all white ukuyikhiphe yafike lapha yathwa yathi yona ezothwala zonke indleko yabhuka ihotela yakhokha yona nokudla yakhokhela yona kakhulu yashayeka mase seyifika yona engazi ukuthi imini wenzele ngole FTs into ngayitshela athi hayi kuthiwa wena wone lapha nalapha salilungisa ke ngendlela esenza ngayo kwabuyela isimo esimeni yaqhubeka impilo kuyaphileke mkhulu wami ngisacela ukubuza la nakho ngisithathile isinqumo sokuphakama ngendoda emnyama ngabe mkhulu ikhona indlela esingenza ngayo ukuthi ngikwazi ukuthi imali ngiyinike umndeni wami ekhaya kodwa ingaphumi kumina mhlawumbe ngeke ngithi mhlawumbe ngivula ibusiness ikhona indlela zokuthi mhlawumbe sipuje ukuthi ngikwazi ukusiza umndeni njengoba sengenze idlozi ukuthi libaflathele ke hlala mawazi abantu abasizayo abantu abayisende lakho ubanika imali buteteng noma kanjani laba basemndenini ufika umphendula imali ayisho umufukuzise manje umnike umfukuzisa into ongasuka umphasi cathi ukubabone nawo khona abanye basemndenini wasekhaya kini noma ngakini uma ufika uzofuna imali aqala kunike ilento athi washa imoto kunika ababhakede athi washa imoto oqala uphume kwashena imoto sekunika ispade uthi shaya igceke ufuna lento eqala ufuna ibone le ndoda uqala ufukuza usebenze eqala meyinyanga kunika isigqula aqgqula imithi la uyoyiqgqula imithi abanye mebeyinyanga qala basisa umlilo le amabhodwe la uqhuma ufika usehluye enyuka uhlahla izinkuni lapha uthi ayithola le mali uyithola sowuvuthiwe nakhona uthi enginika ilandelwa amagama athize le mali amagama afana namasho amasho ukuthi nje ngathi le mali uyenyefise ngathi uyayilahla nje ukuthi anginamali mina futhi awenzanga kahle yabona nje into enjalo ke abantu abanaleso simo ke banjalo ke mina ama checks uqala kwashisa amatekisi legcikeni uthothi umunye kumingeqe endala emoto ekade yafathi ayiwashe lento ayihambi ufuna nje ukuthi uqala ugobe manje uthole le mali ke abaningi abakwaziyo lokho sikhuluma ngento eyenzakalayo ke so mkhulu kukhona kodwa
nakhona ukuthi mina ngikunike imali kuyomela ngikufukuzise futhi ngikunike le mali singishwelezele ngaye ngayinika amasho ngayikhulumela kuba njalo khehla babhekana nalezo zimo abasemndenini mene sitolo uzoqala kunika umshanelo ushanele yonke le tavern yakhe le uqoqa amabhodlela sothi lalezi tjala singolisile egcekeni into enjalo khehla kodwa sifuna ukuba kugcila kakhulu kuloko khehla la baqhamisa mkhulu kunjalo khehla indoda emnyama ukwazi ukuvela uzithathela isinqumo ukhipha imali nobungozi obunzima kakhulu. Okay mkhulu wami kunomunye futhi umbuzo ngoba siyathanda ukubaphendula abalandeli obuzwe ukhanjalwa Ncwane angazi ke mfowethu noma ngilisho kahle igama lakho kodwa uthi I'm the first to comment ngicela ungibuzele ku doctor ukuthi thina esingenawo ucash esizamayo angakwazi yini ukusikhokhisa kancane for izinto ezilula ezingenabo obungozi ezingenisa imali. Yebo khehla lami siyakwazi baningi sibenzela kodwa khona ilento igula ngalikho ayihlala ekhaya lento ihlala ngaleweni sihamba siyokufungisa kuyona ukhulume khona usho uthi ngiyacela imali akunayo uwa manje ngizocela ukuthi njoba ngingenayo imvula sikhwama la ekhaya ninginike ukuthi nokuthi uphahle la kulento mawukuthi ngenza ubuqili basemhlabeni kuvuka kuba umuntu ngiyabaleka kube nini eningishaya ningilande ngizosebenzela umzizi into njalo khehla senza njalo lento izokushaya khehla uzoba isimiselo sala ekhaya uzosebenza la ekhaya izokulanda mina kunankinga naloko khehla mawuthi akanamali akasondele sohamba somphahlisa izamnika uzophakama into zakhe ezizohamba kahle mekavuka ubuqili basemhlabeni avuka ukukhohlela hawo yophela indaba siyongikhalela so uyasho ukuthi mkhulu awunankinga ngokubasiza abantu kodwa mawufika ungenamali sike senze njalo baningi sibenzela kanjalo insizwe eziningi banye balenza iqinisa abanye bangalenzi umqhumise kusekuseni khehla ungasekho ubegule nini siyibiza ngobegule nini la uthi wow begule nini usibani ba nawe kusekuseni usuthule khehla akavuki lo ubona ingahlali la nje mina olako liphindwe kaningi khehla lophinda ngoba ngifuna uzidayise wena lapha usho ukuthi hayi makuthi angilenzi iqiniso ngifuna ninginike ukuthi nokuthi ngizobe sisebenzisa umzisi ngizosebenza la kumzisi yes mkhulu iyakudla khehla lama ikuthetheleli iyaqhumisa mkhulu ngikuzwile mkhulu wami mkhulu ngisacela ukuthi siyigoqe le video mkhulu sikhiphe lesibili ngizocela siyigoqe mkhulu ngizocela mkhulu sivalelise kubalandeli mkhulu basemakhaya njengamanje mkhulu ijulile losando kisho ngicela sivalelise mkhulu kubalandeli sisho ukuthi siyabonga mkhulu ngicela sivalelise mkhulu yebo khehla lama inombolo bazayibona ababukeli gijima la screen yes siyabonga bafowethu ngicela nonke ni comment ni like ni subscribe nisho ukuthi ngicela udokotela akhulume ngani bafowethu ngoba le channel akuyona eyakhe kuphela kepha yena futhi emakhaya ngicela ke ni comment ni like ni subscribe ukuze njalo udokotela mayikhipha ivideo nibona nge-subscription bell isikhuphuke sekuyasho ukuthi cha umzizo seyikhiphile ivideo mina ke Spoke TV mhlaba ngibona ngehlo ngabe sokulakho kokugcina ngiyabonga bafethu ngicela ni subscribe siyabonga mdokotela thokoza ke